Muraho tuzanike Mutesi TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ndabagumbiriye cyane ndabahobeye cyane, hari iminsi myinshi cyane tutari mu kiganiro, ariko kandi twagarutse nkuko twabibasezeranyije ko tutazareka mugumana irungu. Dukomeje kubashimira cyane cyane kuri support zanyu, mukomeje kutugaragariza mu kudukurikirana, mukanda kuri subscribe, share na comment. Imana yo mwinjiza ikomeze ibubahere imigisha myinshi cyane cyane. Uno munsi wa none murabona ko turi kumwe n'umutumigwa udasanzwe, umutumigwa w'iteka, umustar Mado TV show. Umva Shakira Mado TV show muramumenyereye, ariko kandi buri gihe yaje azazana amavuta mashasha, azaza afite ayandi mavuta. Ukitaka mafuta ku madhabahu Ibaza azaza afite ayandi mavuta. anzia kwako. Anzia kwako. Azaza afite ayandi mavuta. Twari dukumburanye cyane, ntitwari duherukana, murabibona. Hari abambajije kudakorana na Mado byagenze gute, abantu gaza biyumvira ibitandukanye. Kubera ko dukora bino bintu, hari abazavuga hari bo barashwanye, bo barakoroganye, baba bari bafite ibyo bapfa, none twihujije. Twiyunze. Impamvu zo kutabonana na Mado araza kuzitubwiraho wenyine, nuko namuvuze cyane nukubera ko ari umusangwa umumenyere, ariko kandi reka nawe atwibwireho bukeya ku batamuzi bashasha babashe kumumenya, tunamuha ikaze. Karibu. Murakoze cyane ko makaze kuri Anike Mutesi. Yaza nabushanyaga Anike Mutesi yose naye. Ubundi je ndo musangwa hano. Umusangwa hano gusa nyine nari maze iminsi ndakora no kuri Mado TV show, ngira mwarabibonye maze iminsi ndakora bivanye n'impamvu zitaduturutseho z'akazi tuzi ubuzima bwo hanze, tuba dukeneye ubuzima. Hari abatubona hano kuri bakibaza ko ari aha gusa, none tuba dutora ifaranga hano, tuba dupagasa no mu bundi buzima cyane. Aho ikindi kandi twaragwaye amagripe, ngira ko munani agripe yarankubise. Kandi rero ndi umuntu utazi imiti, kubera kuva ngwaye na paracetamol sindayinywa. Kwitinya? Kubera kwitinya. Urushinge n'umuti byose ndabitinya, kugira ngo kinini kimanuka. Je ntinya ibinini, ariko urushinge kinini kiza kimanuka ari uko maze igikombe cy'amazi. Rero kandi ikindi iyindi mbogamizi, sinkundaga n'amazi, aho kugira ngo mare igikombe cy'amazi n'ikinini byose bivanganye nzambireka. Narakubanye nta kinini na kimwe sinowumira, nziko umutima urimo sinowumira. Narabigerageje ndagifata ngishira mu mutsima, nibuka washira mu kanwa yuko harimo ikinini ukumva biranze, nuko ndagwaye gripe itinda gukira nawe ko murabyumva. Ariko kandi twari dukumburanye namwe, twari dukumburanye na Mutesi, twaraburanye iminsi yari myinshi, ariko twongeye twagarutse nk'ibisanzwe tubane. Abantu bakunda ari comment nabonye tuvugana twakoranye hano iwawe, umuntu arandika ngo ariko Mado n'ikivuruga ye. Mama Mulenge ntaje nitonze, ko nobiwaje ntago ari umuco wawe kwitonda, kandi kwitonda si ukuvuga ngo urasaragurika, oya uravuga nyine kujya uvuga uko uvuga siko mvuga. Hari igihe mazi ko natuje ariko abantu bakamenya ngo nasakuje. Biba bikeneye nabyo gusakuza, muzaza mwihangana kuko kameze. Icyo nicyo bagukundira, niyo kalite yawe. Ari abantu bakunda abantu bitonze. Baza bancamba hano hanze ku mihanda bimeze. Umuntu utuje utavuga niba mukristo, niba umuntu ugira umutima mwiza, ntabwo bisa. niba kuri jewe umuntu w'umusazi n'ugira umutima mwiza, kubera umuntu uvuga nta kintu azabika mu mutima wiwe cyane. Ibyacu byose bibahanga twama tubisasa hano. Rero murakoze. Yego urasa neza Mayi, uraberewe. Ufite imyaka 10 Akonteza abantu imyaka 15 gusa. Wawinjira mu 16 uraburamo kameza ngahe biraboneka. Reka urasa neza. Reka konteza abantu batamvuga ngo oya nkubeshe guturabereye umuntu nabeko uzamubwira. So kimwe je narababwiye ntukunze umuntu uzamubwire ko umukunda.
ariko tuzatureba umuntu yapfuye bazamanika urabona nyuma y'Yesu ejo bundi niwe mujuru yaruheruka gupfa yarapfuye n'umuntu utakaza ureba umupira yaramumanitse aravuga ngo twari tugukunda wari umuntu mwiza wakazugira buke na gutya nakurikiranye nayo nkunda umupira ariko nyine bitari cyane ariko nje ndawukunda narebye ku rubuga rwe rwa Instagram abantu bakazamureba biyongereye inshuro nkazingaye kurumva barebera umuntu wapfuye yapfuye adahari ntabibona ntabashimira ntamenye ibyo mwakoze ariko umuntu agihari ukamuvuga ukamukunda ukabimubwira hari icyo unamukosora ukamukosora akiri muzima hari ariko abantu nyine dushaka kwikomezaho ntabwo ari umuco mwiza kuko nimba utarambwira kunkunda kuko nimpfa so kwamumanika abantu ni inyunda ego ni inyunda ni inyunda ico gikoko kimeze nk'intare kirakimara kikikura muri ni inyunda kimaze gusaza kizagenda ninzo kizayubururu ubu nyine abantu gabishigiye natwe nuko tumeze usigare ku muntu yarashaje wewe ufite imyaka 10 n'ingahe hajya mugani wanje uyu nguyu uwo muntu imyaka ingahe mureba 15 usiko kuko twavuze kwera nyine ibiha abantu bari gusaza buri imyaka n'ibiharuro imyaka gutya niyo ubu nyine gusaza ni mu mutwe ariko gusaza ni mu mutwe ejo ndari wirekuye uzamu ejo bundi nabonye mu mubiri gute none se wibaza ko nyine imado yirekuye akirekura kwera bibaza atojana n'imyaka yiwe iyi myaka wamubona nanu hanze si yafite maestro reka nkubwire ubu nyine afite umubiri mfite umubiri kubera ko n'ubundi ngerageza kubumbabumba ariko nibyo ndimo kagenda ngo mwicara hari amuvuge ngo kaje bari ikintu nzambwira abagore bamwe hari abagore gutsadura ko gusukuwa we umuntu uzugira gute umuntu bamenya ko kandi wazaye burasa gute nukuri ahubwo cyo kintu tukivuge okay nicyo nangiye kumubaza ndabibabwira nta kuntu uzogenda aranga uzobyuka mu gatondo uzokere kucana n'ibitumbure ngo kandi ngutamwa mu karu ukubite igikoma saa 6 uje ku mutsima saa 8 usubire ku gikoma aho akazuba ni kaka kaje ka saa 8 ngo amaji y'amafusana n'ibikurongere mu nda aho nijoro usubire ukubite umutsima cyangwa umuceri n'ibirayi ndakubwiye ngo uzosaza gutya wibona baba kureba mbona nkubona rero abantu bazabamaza ngo se zageze gute bikina biki birashakishwa kagira inkuru bishakishwa tuzagenda ngo ujara gusa ngo uzufata none se wowe ibyo wavuze wowe uzubigira muri make babwire mu ncamake baza bajya ku rugero kuringanizijya n'ukuringanizijya iyi titiro uzandika ngo kuringanizijya kwiha discipline mu mirire yawe n'ukuringanizijya ukareba imirire ugomba kurya nyine ukayipanga je mu busanzwe iyo nzi ko ari igihe bishika mu gatondo ukavuka neza iyo ndiye mu gitondo nkumva ndahaze kumva neza ndari ari igihe mu gitondo cyo kumvura haze iyo ndiye mu gatondo nkumva ndahaze saa 6 sinasubira ngo njye bari tegereza kumenya ngo saa 6 ndagitungo tumene tubaye two gufata uzi ko ari igihe nje akenshi saa 6 akenshi iyo nariye mu gitondo nka saa 6 shobora nko kumwe basinze n'usanga cyangiro tayari bandije cyangwa nabona niyo ji nukuri kandi ukwihaye abantu tujana barabizi niyo mbonye ji nzi neza ko mu gitondo nari kabona ji saa 6 niyo nzamo numva ko hariho haretane noneho kagendera bijya bya mu gitondo gasubira gamije nakabona gushaka ibyonje iyo kandi mu gitondo ntagize shonje niho ngaragaza uburyo bwose saa 6 nkajya ibyo kurya apana ngo ngupe kuzana gusa moya amata n'ibitumbura kubitaho umutima kubitiki gerageza urya ibyo kurya ibihe discipline mu mirire yawe nimba nzi ko nahaze neza saa 6 mu ijoro ikintu nzakora icayi kiharahara kareka n'icayi cya mukara kamicayi cy'amata kazana akarobo k'amata narangiza ngashiramo icayi nkamwa ajyamo urumva nuko ubuzima bugakomeza hari abantu baza bareba umuntu urana nanje baza kuri aka gatayi kanje nyine agatayi mvuga nuko ntari munini kavuga
ngo wewe nguko ibyo ndavuyemo amasha ngo warazaye uzagenze ufite abana ngo banaba bambwira ni yego ndabafite ariko nguko wavuze iki kintu yavuze nicyo nasanze ikintu cya mbere yego umubiri urashobora kukwangira yego ukakwangira pepe ariko ukanga wagerageza hari abantu baza bishimira umubyibuho ni mwiza cyane ariko iyo wakabije uzi ukuzanira ingaruka turazizi ingaruka mu mubyibuho ariko kuko yari abivuze icyo avuga nanjye ndahamanya na kijana ku ijana disipurine mu mirire yawe ukabyuka mu gatondo n'imbuno urabona nanjye n'ikawa njyewe iyo ntaronse ikintu turya mu gatondo n'ibya saa sita njyewe ntacyo sinzambirya ariko iyo nariye mu gatondo saa sita sinankurebera ku zo kurya no mu ijoro nzanjya n'aho amasaha akuze kandi ni sindeka ngo nsonze ngo numve ngo wowe soma ngo indira ngo cyangwa mba mpanyumvaga njye ariko nk'umuntu urajya mu gatondo kuko wabivuze ziriya nshuro zose inshuro nka 5-6 ku munsi urabuzwa n'iki kurya kandi waje no kurya hari abazaje kurya akajya kozugera none hari uwo habisingiriza ugazagira ngo yabisinyiye ari mu marushanwa hari umuntu usujya urabona twebwe nko ku bagore bo abagabo tubazajyaga guza nk'abagore umugore azagira gutya yaje kugaburira umwana ngo akaba yariye cyangwa akajya no gusumbaho ngagaburira baranyica oya ko byiza umwana ntabitamye ariko ntibivuze ngo nimba musuka igikoma nanjye nawe wisukira vuba mugaburira se baba nzasuka nyine nkamugaburira therapy ariko kuvuga ngo nimba sukiye umwana igikombe cy'igikoma nanjye ngisuka uzamusangira icyo wamusukiye cyashyira mugasuka mu kindi ugaguha ugasangira ariko vraiment ukuntu ushobora gupanga imyenda yawe ukaguma nyine ku gatari kandi rero hari igihe umuntu akureba akavuga yiwe Imana yafasha nanjye kamera izogufasha gute izoza se yamizi kubage igukorere operation nawe se wabishizemo uruhari kugira ngo bikunde hari umuntu wabimfashije amaze ndamubwira ngo maye gusinge kwicona zara ngo niho nanjye arubabi so kubangwe zari ziku ariko kandi hari ukuntu bishira muri urazi ikintu je nabonye inda estoma yawe yonyine izimenyera uko wayimenyereje urabona ukwiha indwi imwe icyumweru kimwe ukavuga ngo reka ngira urutonde rwo gufungura nze njya aya masaha n'aya masaha inzi nk'icuro 2 ku munsi cyangwa incuro zingahe kuri ya masaha nyine waho rujya bya bindi zose twavuze ya masaha yose abantu bazonde bose ndabizi iyo navuze ngo nshaka kongerekaho nza nongereka bidatinze n'uwajya nzapora n'abantu wongeretse imba nabishatse ndabuzuka mu gatondo nkamu gikoma saa sita nkajya kandi nkajya nkabibabanza abana kujenje saa 8 nabona ko kubita mu nkagakubitayo nimugoroba nabona kandi nkagakubitayo nkaguma kamenayo ariko kandi iyo mpamvu ati ngomba kugabanya ibiro no kujuragabanya ni gute mvango ugomba kugabanya ubu ujya amaplay harabazavuga ngo kugidimu wamana shusho izo nizo kwiyangiza kandi munda yanje muri munda zero afite munda zero afite munda zero ariko abakecuru bo mu peruka nado kuvuga ngo kumwa bamabukwe ariko kuvuga ngo kumwa ngo indimu jewe birabuze nta na kimwe habe na kimwe ariko kandi gerageza wiha discipline mu kurya none nk'ababigerageje bakabikanga hari umuntu ukubwira ngo je narabipimye ariko sinibaza ko babari ngo barapimye ngo biranga nukuri kw'Imana bakavyibuka mote tumbwira ngo nimba wagaze mwicaye buri gitondo ngo kireka ngo numara kugabanuka kandi wore vuga ngo byarakunaniye kukireka ariko biranagoye wa muganga biragoye ariko tumbwira ngo nimba wagaze ujya mu gitondo buri gitondo ukajya ugakura kujya mu gitondo cyangwa ugakura kujya saa sita ngo ureka kunanuka ego nimba urusanzwe uri munini tuvuga ngo urangana kukugana ariko kandi hari ibiro bigabanuka ukavuga ngo wagabanutse cyangwa ngo wagabanya kujya mu numara ubuvuzi bw'ikibaho kandi rero abantu bazavuga ngo kujya ngo ntabibura no kuziruha birahuye ese wobyutariye wa mugani gute nabari usanga baranutse nubwo hari igihe bo babazabajya cyangwa se n'umubiri wabo ugasanga ariyo miterere yabo hari n'umuntu munini nawe woreka kujya
ariko ugasanga karaguma gusa akabyibuha ariko kandi nimba ziko mu kutajya kwiba hari icyo biza bigabanya ukaba ukeneye kugabanya gerageza kandi tugiye mu nzara kurya kuko musasta akarorero ngo mujona nabwo kibere umunsi akaye nagafasha gakoma niko nkunda nakubisa gakoma nimba nakubisa gakoma nahanze ubu tuba tugera amasangati ushobora kumwa ji yonyine kageza nijoro namara nkabona gushaka ibindi bintu kandi iyo nzi ko fasita ntari nijoro sinza nijenje nagaragaje nyine ibintu nyine bifite intungamubiri kugira nyine umuntu akomeze kuba nijoro aho ariko kunanuka birashakisha naho birashakisha hari n'umuntu uzubyibuka avuga ngo uyu muntu ari mu rwego ari mu myaka yo kubyibuha siko hari nk'abamama bakuze nego bareba bari mu myaka ariko basanga umwana w'imyaka 20 18 25 ugasanga nimba ari umumama ajaye rimwe ugasanga cyarabyibutse cyane azusharana n'umama wawe akavuga ngo se ngo none mama wawe kandi turetse n'ibindi ariko nabyo biza bisazisha yemwe biza bisazisha bayama kubyibuha cyane ni ukuri Imana cyane bisazisha no kuri Imana kubera n'ikindi turetse n'izo zo gusazisha kubyibuha harimo amarisike cyane hari imirimo bimwe utawushobora ubona ko nyine jewe no kwiruka akagera mu gatumba kwiruka gusa jewe kwiruka kuri Tanganyika cyo warukize n'amasiporo abantu baje bakora amasiporo nta masiporo ye mucyo dukora n'amasiporo siporo ukiruka singiye kubabesha nzava hano uno kuri Tanganyika ngo ba paniruka ega sikure kandi imyaka mfite gatimo mbonere kano kabiri kaje housing mfite imyaka imaze kugera ko nabo nzaniruka n'abasore banje babiri bakuru neza tukavana no kuri Tanganyika ngo ba siporo ni nziza cyane benshi siporo ni nziza cyane irafasha umuntu iturinda ibigwaragwara kubaragurika kwa hato na hato iturinda ni byinshi cyane kuguma ukomeye nyine uri smart nyine mu buzima uzi ko ari igihe kimwe nanje nigeze kubyibuha abagore nta mushobora bagira ni ukuri kw'Imana hari igihe kimwe nigeze kubyibuha cyane nyambara ihuzu nyambara nikubita mu ikanzu niwere ukuntu jewe reba ukuntu umeze imama zose ntani mihaye imbere ambara uraberewe kamanyumva neza ndiyanze ngize gute ariko kandi n'umuntu yanagabanuka naho ukabona naho zanze ariko kandi jewe no kuri kw'Imana nimba hari ikintu ukunda kumanuka akabiri gato nagasirimu mu busanzwe nagasirimu nawe yantamushobora baba zoramuka zoramuka akaba ariko waremye ni ukuri ko tugiye gucurira abantu bameze gutya hari umuntu waremwe ko akaba yaravutse nyine akisanga abyibushe ariko nimba uzugarege ukabona urabyibushe ikindi gihe ukabona urananutse haranira kutabyibuha cyane ngo wamugenza usambuka gerageza ubishiremo imbaraga habe niyo wowe uri umubyeyi hari abantu bazavuga ngo iyo wabyaye ngo nuko biba bishize genda uje kureba nani Dorcas wa papi yagaragaje yarananutse yaravuze ngo yavuye ku biro namba ari 90 ubu nyine arageze kuri 60 kandi yabikoze ibiro byiza 65 yabikoze afite umwana w'amezi 3 urabona amezi 3 aha yonsa ariko arabikora kandi birakunda ariko iyo babyaye iyo tuzaye twatwishinga ibikoma nimba ari ikintu kiza cyangiriza umuntu ni igikoma ariko kigira jewe kizakimboreza sinokugera barabizi muhira mperuka igikoma mbyaya mahaje nzankimwe nkamansinda kandi igikoma kandi rero nkinyoye uzamva nyine wagenda jewe iyo mwo igikoma ingarimo n'umwonyobego ndanyama mzi wampanyiyo jewe ndagikunda ariko iyo nzi ko mu gitondo nakimwe iyo nzi ko nakimwe mu gitondo saa sita sinzanye
ibu twayibuzana ibu izibuhisha ivyibuhisha ni ukuri za nyamisi ndambanyu ariko uziko ari n'abagabo bakunda igikoma koko igikoma ni cy'ababyeyi abagabo bakunda igikoma haba hari umugore n'umugabo n'abana uzi impamvu azashyiraho umugabo niwe ugisuma umwana n'umugore bakagiteka abana bakagiteka kirebe igikoma ni cyiza cyane twagiye mu bikoma twavuze ko ari ukubataramisha turyoherwe ariko dutaze n'inama cyane n'inama ku bantu bashaka kugabanya ibiro ariko nyine hari n'abantu zanze nyine zananiranye hari abo zanze tuvuze ngo ariko nimba uzi ko ariko tubakire iteka ariko kandi hari igihe ubegwa uri ikimama kinini pe ukabegwa nawe cyane hakaba n'undi ubegwa ari muto uko nguko umeze uraberewe mfite uguciriye witeka oyaye ona sinizo yawe no kuri Imana uramukoze oye umuntu umwe abantu banini bazabegwa no kuri Imana uzi ikimama kinini cyambaye igitego kunduza kimera neza hariho cyakubiseho ni nani atazabyibuha nabo nyine niko kwabo urabona mu bantu bavyibusha bazavuga ngo ujya mu mama baravyibushe iyo je kubu nyine ngiye kubera ko nagabanutse cyane ndavuga wiwe ngo wabaye gite uzosure kandi ngo usubireho hari wambwiye dimanche ngo kwera ngiyo regime uri ngo ugende ngo uyireke ariko ngiye kumva ko naje wambaje ngo se mu gukoresha urumva ukumeze jewe niho mpanyumva ameze neza kubera iki biranyorohera nukuri ko noroshe nukuri ndi munini nakazi njyama kuva ariko ubu nyine n'amaguru ndashaka kugenda n'imisozi nkayirenga bishatse kuvuga iki rero uko nguko umeze uzuberwa n'ukumeze ariko kandi ubu nini tubabwiye ko ari bwiza cyane tuje tugerageza amagara ninyumva ko ukumeze niba ashaka kongeraho ibiro 5 imwe cya gikoma nzamuke ninyumva ndengeje bya biro 5 ngabanyeho bukeye tugende tugira equilibre siko ni maestro we byaranze kuzibura zaranze genda umwe igikoma unanje nabishatse igikoma kandi ngana kiza kizibusha isaje biro zo gusendekeza kiza kizibusha cyane oya zirakizibusha cyane nuko nguko rero bakunzi bacu ikirere cyacu ko turabona kiza kirakara katubashezereho urababwiriye bavuga ngo bagabanye ibiro hari kindi bagabanye ibiro oya ye nituvuga baganye ibiro ariko babwire cyane ko tutatugaya abavyibushe nabo oya tutatubagaye ariko nimba hari niko navuze hari umuntu wisanza avyibushe adashobora uburyo yagerageje hari igihe bovuga akavuga ngo ko baravuga kuri ngo kubera ko bameze kuriya ari bato bato je uzi ukuntu nakoze bino jewe hari abantu bari banzi kera n'izina ryaje ryari Kibongi oya imbere y'Imana munini we hari abarizi Kibongi we uzi twakuranye na mukuru wanje akambara ikabutura je bakanga ko nyambara kubera ukuntu nari nzibushe kuburyo nasohokaga n'ikabutura ngatera isoni abantu ariko mukuru wanje akambara kubera ukuntu yarangana nari munini n'izina ryanje ryari Kibongi n'uyu ntari abakirimo Kibongi ati niyo nzo abarizi bandike muri comment no kuvuga ngo nigeze kuba munini mu buryo udashobora kumva nabaye umugore ndi munini imyaka yose nabaye ruguru nari munini n'indi myaka hari abanzi nejo hari umuntu bari kumbaza wabaye gute kuva aho natahuriye ko n'ubundi kuvyibuha ari vyisi niko kwiruka inyuma y'umuyaga nagerageje kubigabanya ebazi nuko mugabanye ibiro no kwa muganga barabivuga ntabwo ariko tubivuze no kwa muganga barabivuga tugabanye ibiro bitera ibintu byinshi kandi akarusho twagaba uzi ko abagabo ari bazabigwa no kuvyibuha akarusho twagabagore umugabo navyo hari imirimo myinshi tudakora hari imirimo myinshi tudagore hatagomba no hatagombeye gutega kuja guhaha imboga kuja he ariko uvyibusha ushobora kuvana ubwire mu iki kinyejana nicyo kuba muto tuje twose natwe turadushoboye barahari ejo none ukurariye mu modoka ijana cyangwa twuriye muri bisi tuvuye kwa Sioni twurira muri bisi hafi n'umama w'umuyisilamu yarangana sibo bazagira gute kugira ngo twinjire muri bisi abari hasi barateruye n'abari hano twabifata amaboko yombi
kugira ngo yinjire mu business urumva ko kera uwo nguwo kera hari akazi kose hari umwe nabonye hano iwanyu kujya mbere hano kujya mbere nyine manuse ese hano turi kumutakura hano hirya kujya mbere yicaye n'ukuri Imana cyari kicaye gutya cyama cyuzura ino plastike yose kaza gisaguka buriya muntu bimeze gute ariko nyine amubona nawe ntameze neza byemeye noneho rero hari ukuntu tubona nuko kwacu hari imyaka tuzogeramo ikatwemera ko tugomba kugabanya aho ora nishika muri 70 ziyongera ibindi kicu nidushikara za 40 yo kugabanya kubera ko uri kuja mu zabukuru oya hamba mubwira abamama bakuze n'ukuri bazabego no kubyibuha bazabego ariko nabyo ni bibi kubyibuha ariko kandi umenya ko iyo umuntu amaze kugara mu zabukuru bitwa bigikunda ko we nano we esitoma yemeze nk'iyaba ariko aravyimenyereje uzone umuzungu wari wabona Joyce Meya afite imyaka ingahe ninde ukomeye nkawe none afite imyaka ingahe uzi ukuntu aza yikora akiyegeranya akaba abari ku mwanya umugore w'umuzungu w'imyaka 50 arangana n'umugore w'umwirabure w'imyaka 20 no cyane bien kubera iki kandi kwimenyanya kwitahura kwitaho kumenya ko hari n'ibikorwa bidutegereje dukoresha amaboko dukoresha imbaraga zacu numara kuzibuzo bikora gute ese mu gihe uzaba wihangiye umurimo wo gukora kandi uzogusaba gukoresha imbaraga muri ico gihe nimba uzaba ufite ibirijana uzokora gute nimba bishobotse ko ushobora tugerageze rero tugire discipline y'imibiri yacu nakamutumira tugire nagwaye gripe mwiyaza tugire discipline y'imibiri yacu rero tuyiteho twikunde reka mvuga kandi